U zraku me znači ubio, u zraku me ubije glupo izaći na kovar kuću. Jebote, jebana, i bar. Aj uđu. To, ajde izađi. Ušao baba na sever. What ima us Johnny Suarez? Zdravko Čolić. Marko. A najbolje igraš kad nemaš Surfix, ali bez jebram sa Adom, ajde. Da ti dam account? Ma proti koga igrate, Benina i njega, a? Još 3:30 sekundi imate. Mopo je on bio. Nešto on vrtio ono, ne SWAT, šta je to, ne znam, neka FBI, šta je to bilo, ne znam, nije, on je nešto RP. Stani, eto mi. Nemoj da staviš u duel, stani, eto mi. Eto, namjesto sam ti kill. Još 50 sekundi.